Tribhoi Youth Federation RBYF Sengkeme menta kesngi kala penlong ya kejingya lang bakirpang jangka Central Executive Committee banyakran bat shimrai halor kejing temu jangka sorkar ban wanra bat tei ya Taj Resort and Spa ha umyam hadian kejing mi bon kejing keli na kipat ba halor kanong rem jangka seng. Habakran shikilat pathai kubor, President Kaseng uba Bipol Thankeu ha kejingdan lang gidakhat ulaong baka RBYF kampat shimrai ban kershan ni persha ya katega project Henry Kaseng kalabu shwa ya kejingdawa ba ka sorkar ka day ban pin urlong ya arteli kimat ki barang sakut kata kejing ya pentrai kam ya ke inner line permit bat kejing pen he ya kakat ling sun ha umroi ula batai bakam dan jingmut ban kentiu ya kakam jengok kai perthai lada ke jela kampat dan ya kalat ka babiang ban pediang ya kinong wan jengok kai namar hadu menta ki ling sun ki behe kemla ban hiar ha umroi ka bapin long ya kinong jengok kai ban hiar ha asam bat ka bapin mentoy ya ki jela bamarjan Shu ula kedau baka Meghalaya Legislative Assembly haka khat khandai terik unok pra 8,000 khat khandai kaladab ban minjor ya ka resolution halor ka ILP Henry hadu menta kampat trekam namar ka jingya pentrekam kadang sakut haka Ministry of Home Affairs ula ongru balada kini ki mat kila urlong ka RBYF kanlong ka beningkong ban pediang ya ka Taj Resort bat ki wegi project ki bayadai bat ka tourism Haka bakut kaseng kalapan pau bakampat shimrai bakhadu halor kateka project Henry lada omla ban pin urlong ye kini ki arteli kimat ka RBYF kan persha bet ye ka jingwan ka Taj Resort and Spa ha orchid umyam. Menasngi ngiyo benti penyak jeliu hi ka baidi ka kam ka ba ngiyo i hapo gari ka jingja hapo gari jungi Badbun hi na pleng ki World Wisher ki P8 ya ka Seng Tribhoi Federation nadu ki pajba ki officers ba fair don ki MLA na Riboi district but kunjuru hawat haka ying ke jungi haka Seng ngi baro ki kwa bantip ka e ka stan jong ka Riboi Federation haka bedi but kini jingmi jong ki jing huriura ki kunhun dawa ban long bandon no kata ka resort and spa hapo Riboi district ban hadu kini singi na ka RBF kam shem lakrani ka wara ka jing pelungo ki pajba bubun balang ka district idon ki bafun sanga na kalyang ki pajba ki bagi ya ka seng ki officers bat ki pulit ki kwa bantip ka ka stan ka RBF ka don bat hagi ngong pajba haga apsautri kanon ka isi ngin yakran ka isi namar ngim sim lala ban sim kanu ka benta na kidaw bang kedon ke General Council ke badang sudah bakat witerik ngiyong bangin pendep sebagai General Council badi kita ngi khamla ban yakran bat si benta kini kijing yaki te hadin ke bangila song menne berisngi ban ye perkat halor kata ka jingwan jong kata ka hotel industries hapo ka Tribhoi district jungi ngi kidon kijing syathan Bat ngi hirup njuk na kaliang ka senjuk kirang baskong jungi na po Riboi district kila ai lali kendu yo menteri rongba badan burom jong ka jela ka jungi bat kila ai ru ya karai lan kata ka stan ka jungki halol ketika isu ban snai kata ka Taj hotel lan kidon giong ru 7 star te halol kani ngilai kran bat ngikwa ba lemba kalat pathai kubor ban pensngau syabaro ki nongsong snong jong ka Riboi district segi World Wisher jungi segi officers ki ba 8 yangi bat yaki pajba jong ka jelai berkawai hagabidi bat kastan kanang nongrim jong ka Riboi Federation halor kani ke isu bantai ya kata Taj ya kata 7 star hotel hapo umyam nakaliang jungi kumba fitip nalu usnam kibalalej no kisam arajar khatway khatar khatlai ngila yang hanorim bandawa ya ka ILP but hagitu gisnam ngilamat ru kijinge buna pleng kit khot jungi hadu lai banai kim sim lala banton haying ki har jengai na kaying kasam ki kun kiti banri banat bansakem ban penim ya ka jingdawa ILP Daba ka sorkar kadon jingmut banwara ya kat kini ki development po state kabangi persya Henry
ke sarkar kali kamram juki ban perkat sengkong ba kadi ban penur long shwa ya KLP hapok ke jela ke jungi nadu iti islam hadu kini islam mentaru ngidang yai im ke jingdawa jungi ban perikam no ya KLP bat ngiiro ya ke sarkar lemba ka rai jung ke Meghalaya Legislative Assembly haga khat kendai trik ubnai Disember jung stem arja khat kendai kala pasro wa di resolution na ka legislative Meghalaya Legislative Assembly bandawa ya ka jing penterikam no ya KLP hapo ka jela ka jungi kila pasat ya kani sya ka Ministry of Home Affairs ban yo no ya kata ka jingsoy ban penterikam ya KLP hendo ngi mencisngi hapo assembly ka don ke jing ya tai nia ka bakrau kata ka debate hapdeng jong u Chief Minister Badan Burom jungi but opposition leader daga ba kala iru ka jingkrut kata ka jing ya tai nia ban kran hadu kudok tiru balai fimlek mapi ban kran ya u Home Minister Prime Minister juga India bandawai ka LP naman nakaliang jonga ku Chief Minister kumbau penpau baula yai kran balai ru ka jingtho tementa ngi phai biang chakani ke benta jong ka jela ka jungi ka district ka bangi kan ni kata ka touch resort and spa hapo umyam ya kan itu mentangi nakaliang ka RBF ngimong bangi persya lan ngimong bangi kersan lada ka sarkar kala suami menteri kamno ya ka LP haka jela jungi kanurim benungkong lo bangi dawa kabar lala ka sarkar kan pendap no mardor ya ka Shillong Airport kemudian Homroy kamu nakal yang ka RBF kan dan kano ke jing persya ya ka jing one day jong kita ki 5 star lan ki 7 star hapo kari ke jungi naman ngi ba lada ka ta ka 5 star lan 7 star kan one hapo ka jela ka jungi lan ka district ka jungi ka jingkeli ka long begini ki turis lan kita ki bro ki bahas pa keleng saudong ke pertai onda ki one syakata ka jaka syakata ka touch hotel lan kata ka touch resort and spa ban pelut put ya ke pisah ka jungki ka jingkeli ka jungi ka long hai ngam tharai ba kinwan da kita ki train kinwan be da ki flight dalara ka sarkar jungi ka syukurki ban snai kita ki 7 star hangni kamdan jingmut ba kin expect ba uta turis buan fly na Delhi na Shabar kari unlan hang te hapo Guwahati airport ni ngiyong bangi priang ya ka development ngam tip hadu kan no to lum pedeng nama dalade hingi pat poi ha tu ka jaka hendai ke ba ngi yoi ni ba kidon boong na bakan ta kita ki flora fauna floras ibadon hak tu particular ulum tidon boong ba kidon kita ki sim ki bawan hair na keleng saudong ke pertai ki ban syong ban sa hak tu ka umyam lek kata ro ngimpat tip ya hadu menta ki batip ngi hari boy district hi bawan ude tu amur falcon mbaro ngilatip and itu menta ngimtip what kind of species ki bawan kita ki jasim ki bawan tu but ki itu ki flora ki fauna ki badan hangtur ngi ngimpat tip telade keren pat hakabede bat ka Maria baro ngidon ka jingi kli ke Maria ngai tenat ya ka kenun seng GTF ka bala mi syahmat nadu ndai tangkani ke isu bamata hakiwi ki isu ngi kalami khmat ban ya keren don ki basna ka slap halor ka wa umur apa ka wa umkra kila persya kila don ki bapet handai menta hakabedi pat ka jingsna jong kani ka hotel how dulunong hi kumbang yong sepi ba ya mentangim palak ban kerani eru namar ki ngikran base pe ya katu ba mi mencisngi pat keluar boong ba kinsna ke existing dah ba kyong kinsna ke existing kamu what ya kata ru ngi nang persya ya menda balingi persya kalong ba ka kongsan ya ingi kalong bangin yo no ya KLP kena mengintip mana barung kamu darung baduk tu di bendon LP darung gitu gi bayar spa ngimdon kamu kata KLP ka di menteri kam om ubaduk umur spa ka di menteri kam solonsar
kata ka wei ngi dawa ba Menteri Kam no IKLP nai ke dok ti su phi kamikran phi kamajing tho shau Prime Minister ne Home Minister te katu kam di ban mi su la kadon ti kli baron tu pung emle yalam dan kam sa tangan sedali na jantan mentaru kemun ngi pajba ngi kloi bangi ni asli sanran ka wei kata kabar ko mo spi mentan lada he invite ya kita ki 7 star dan 5 star ki tourism ki banwan ban pelut ika pisa ka jumpi ka state jungi ngiong bat kinemuan ta dekat train kin penterkam ba ki flight ka jingkali jungi kalong kinlan hai Guwahati airport onde kilan ha Guwahati airport bayo long di kitu ki kali ki panasa kinamdan jimuntoy yangi kinong susnong jo kariboy lan jo kejela ba ngin long tang ki nong pek narut jong ka umyam ya kita ki buwan dari kali AS01 kalau ngi dawa kini artli penbiang so kini artli haka jela jungi kamu nakal yang karbf kamdan kanono jing persa la piong kan sna kita lumpong deng ne kan sna existing kemudian katu ngi yaman yung bengin persa ngin nang pe pendap so kini artli menta ngin sanang ya keren pat ka benta ka ba kamut ki kali kamai ru baro kin yo lut na ki nong asam kin suan kai be kin wan kai be ante kin songsa ba kin phai de ti kali ka jing dawa ka jungi kalong ba ka sarkar swa ba kan ya hikmat ya ka jing tei ya ketika resort and spa jong ka touch hapo ka jela la ne hapo ka district ka jungi ka dei ban pendap swa ya atli kimat ka bangi menengirai ba ka dei ban wara ka wei Menteri Kam no KLP kabar ban penhe no ya ka runway ba ka Boeing aircraft kan land no hi hapo Shillong airport ngibu kini atli but ngi neslok ru bat kesenjuk kirang basno jong Kariboy district kebakila om ba kim persya la kisna hakatu ka existing jong ka orchid resort lake resort ada ngi yang menta ngin hapan persya na kalyang karbef ngin haban yakran ban persya ya kani ka benta na marbal tar adu ba pimpalla ban sna ya ka penhe ya ka airport ba kini ki Boeing aircraft kin land hapo Shillong aircraft Shillong airport kamdan jingmut ya ka sarkar ba kat perkhat ban priang ya ki turis ki ban flow kin fly nawe jeka kin land Guwahati ba kin sawan sapo Meghalaya ngidawai ka sarkar ba ka sarkar ke mardor ka di ban Menteri Kam no ika ILP bat kamde isu ban kedokti no CM ban burom jungirum de ban kedokti ba balai utai memilih ekran balai pemilih ekran balai majing tok na kaliang jonga lai balada nibur ka jingkular sa CM ban burom lala don kam ban ngin syat ngan sadu sapo jantar mantar na ha Delhi yala mafi kumus chief minister ban burom bad baro ki MLA grupun MLA ban burom ibangila sanya ke resolution bandawa na ka sarkar India ban Menteri Kam na LP penino om tang ke jing tho om tang ke jing kran ngin penino dakadak don kam meli syat ngan sedali ngin yale mi pi grupun ki MLA na kalian jungi pajba Kariboy district ngin lek lang senran lang syathan lang bat pi sadali ban penurlong ke jing dawa jongka ILP ban Menteri Kam po jela jing katum ke resolution kepala pas kat kendai trik disembar arjat kat kendai keno airport kumbakalong mata filar compensate ya kijing siu ban ngiu jing tibru ba ladap khot tendaru ban penhe ya karanui fokus chua ya ladi hakini ki benta penhe no airport sastang bantai pat ya kenika 7 star ne 5 star ne lada yong 10 star ru tabu ngingim dan kano kajing persya lada ka sarkar ka penbit penbiang kini atli halal kenika man na kaliang jungi ka seng ngin sa bu daka jingtho shau siam ban burom bat kumju sa deputy siam ban burom jungi ya kastan ka bakar BF kadon kenang ba kanlong officially nalo kata ngila hakajing ya tainya mena hakajing ya keren hang ni ngiong ba kamdan jingmentoi ki jingwan kini ki industri sapo kajela jungi ngikran ni kam kajam ngikran
Tinggi lah differentiate kabide bat ke manufacture industries bat ke ni ke hotel management industries nama ke tourism industries ke ke second largest industries ke pathai bergawai. Handai kumba don bakdokti ya ki industries ki bala syak khang kherdap mentah hapo bernihat ipip area bat ketika MIDC. Nagalan jungi ngi ongru ngin thoru kuisti bandawa naga sarkar bakat thauno ya kata land seizing act kabagini ki company ki ba hadu kini isngi kimdon syuk nadu sam arajar lai sausan rew nyo ini ki factories ki benar berniat kibun ki belami no nak jela jungi ande hadu kini isngi pat khamla ban pendon kam syuk itu keceka ngi ban bakat sarkar man kini keradap kalau jingmut ru ban penkelab yang sakawai keceka juga agriculture sya kata ke industrial area. Ande habangi page kata ke ipip ketika estate industrial estate ke jumpi ni na pedeng 6% kuman 20% gidi karena kibala khang lot baro te bali mai shu shawai daga pendu no ya kitu kibala khang dagi bun snem mentah kalau kini apli kimat kaba karbf lembakan ke isi ke simekarai but sen kan dikendu no yau siam badan buram but deputy siam badan buram jong ke jela kena bangin yo ban ada ke jingtho sarkar